Me ma hwefo akwaba edeba attention TV so ebusuafo ndene nsem bi gitene ewo ye man Ghana mu han ni se ekema akwaye se mema ni bi amoba these days no sa mema no omutirimu ode omutirimu osumye pa enti mana ya ye complaint ma mesra wada ma document enka ho na ndie sign contract na hu se bema no otete wa oni ni njai na ni nyina ne se ndene video bi ababonte so abra ye GH page interview ababa we bia ono no SHS student or 22 years old abayiwe chese ni se mo nyina ne se ne boyfriend na one ne wo hon mo boyfriend ni ekase yenye black covenant apam anase mojafra amabayiwe kase media mojafra de mitumi nye bi de biarada enam so ma ba mai de hwebufo ehwie acid egu abayiwe eni so na abra ohwie acid gu abayiwe nani mu nyina no chese busuafo eseweni esese ye kacho yanko ni yanko hwe nsem no nkyeremu embra. Me want a lady be frame me say when your problem when your situation be na areho apparently no me o ha be mana kanasem da bia me kan say me nim de ebawura mema ni bitirim sesei wo ho abete yes be ma bi atwe obi ne ge a wona ne titu wo ho abete yes be ma bi e de second yakwa kwesi we so obete yes be ma bi a poison obi obete yes oba bi akwu wada be ma bi dem. Sometimes you wonder how some mema no why they came up any akukudru omo de yedidi bone abaya meka na asma chem osua o studio amene ne bedi nkomo. She's very young sa to rent mu ya to no e free bema ho menka bebre wo de mayen koma na kwaba na ono a enka story enkyere mu mami yeah memo kwaba yeah obitima kasa kasa kakra mami okay udi de say acha from Martha ya from Martha acha Martha den Martha Kari Esiama Martha Kakari Esiama acha ufre chom febo akwa history je bokwa na se Kumasi bu akwa Kumasi bu akwa tano so bu akwa here e wona ufre what if you say chom 22 when ya na sa fi na woko menya when ya 22 afi we acha right woko school cho na me ko school KSTS acha na waja iko since I'm prior and the me started school. Okay. When you want it? Cho me name my parents. O ma me no papa na ni omote. I try. Okay. O e bu akwa. By try. All right. E dey na yo. By cho the year 2020 January. COVID time in 2020. By try. Okay. That time na me te atonsu me name my grandma na nete. The school time. Okay. No more call games or stadium. But my mom could be na mo fie. That na Monday, ti mo fie na guy bi ba ono. E say obi so on fa dem bre me. Ana guy no so na me nimu no. Ti na mbisa ne say nipa kro na osma ono. Ye friend ne say ana obodin but na me nim edin no. Ti oye ode package ne buy. The other buy na me je na me bies so ke ma mensha de cry de asma. Tim bies na empty susu box but empty ana ya wrap on ana sure spray yeah no say empty ana ya wrap on ana the bread mo fi ti me bies so no ana me ka say na we so cause susu box a hwenim na sure spray so a hwenim. Ano si nipan na this man is on famra na onim butayenti a nipan this man. Nam so okay ne nipa kron so this man minim ni ntene on fa ne number mame na me friend or the 4 numbers ne mam ni na me friend anko. Okay. Yeah, ana me de enyoma ne to that's been ana guy no koi. Ti ono ne buy no kra rubber. Ana na bottle eshim ti na mbisa ne say ne dey na ukran no say ne drink ono ti o kasa me unyina na o try say obebe me but I saw obey me na me machine na makomechi ana ogina ho ana o sa koi ti ne week ana mo fie me ne me grandma ofie no ohwe TV na me mo kitchen ana o friend say TV na teko
enti membra na member beshaman ti me share na cable no main pole no e backyard and I'm so okay mama nkona mko check because most of the times no yes ana omba omu check your backyard no my ti you fear no say story building ti me sunny free staircase no na enwumre and I'm see me saw me flashlight no na me dey ahwe ekwan no so na makọ backyard no makọ check ti me dina onum say me saw flashlight no and I'm so obi di bibi ogu me so ti na afi me ho na start say nane na na me tiatim ties ma me kata mani ma hu ni pakro cause na ade ni community de ba ma adwuma ni se me kata mani ana m kata mani na msade entiatim mu ne fro stairs no ko esro no tie na me grandma pie na obisa se mata ade ana me ka se obi di asede gu me ho ti na sonny every month anti there sonny go from honum ono so there me kan na yem hye oban ana pan no kutum ana ono so tom na neto ho ne ne sre ho ne na onye na hye ti Abrante na ohwegu odi kan ba fie ho no unim no free one no omo de ko he so Teresa na still meeting mo no ana area more for na boys be around ana om de mika ba ona omo gina taxi no om de me call Agogo hospital ti ye dru onom no na komeni na makata men den no om si membie but me bie meni so a komeni ade che no mo refer me de me call confanoch be 3 days time asana omudin so gu mi so ba omo no m senka de start no senka omudin so gu mi so but omanye sa nintino e mami e practice abusafo ara hosama yensa atino no eti abrante na wodi awundi up to nya huni pakro enya ni huni pakro we yes ade no omajan ti ye de me call confanoch no na sometimes na me ne guy be area mo na me ne date yes no guys ni be friend say mate Prince Bra hospital so no so ba hospital no be from day na me prior no so February ne na ne ho no boy na wo date no on de na wo date no na wo ne nete eti ono de wo prior no mo friend no bai no ba obetena wo nchen akopim se omu yiu debi o me prior na om de me call hospital no oba hospital at February ne me birthday on the 7th ti on otna on man na oba no bisa me say ade mayo obi bone na nipa na be ya misana na me say because area o na metini me no obi ani ntokwa ana me so me mpentokwa de bia na mo fienti ana obisa say nipa kro na obeye en me hu no na me say debi ti later on na omoye investigation or ka say guy bi ti next house or say or acid sini dem ti by all means on ne de begu me so ana odi ani mama police for kochen ti on the 7th of my birthday no echa mu no ye hu me guy no hono bi ti yes ana ma my sisters na no more no so is suspicious say ebi ono na yes say on bi on na yes ana omo oja ne phone so word na na me da no ti na my sister FI no de ko MTN office ana omo epeke ne current calls are no way ti through that no ana me hu say me guy na nam no on small boy no man dey said be go me so ana no ankasa say twa no sa nearby hospital no ma ana no say twa ho ma mudi obi anim sa de nipa kroko e boy na on the screen is he pacha on the middle boy na e wo middle no the other middle no pacha on ye boy on na ni date on na we ni date pacha ena accident ni see no
3 days on about or share about the piano about him sa to birthday in February. And on one other say area on boy be on so acid will fear. And no dear police in me a coaches are bueno. And not a free one wins you will be Bojana phone. And I'm with phone call MTN office. A one of Moko tie no who say, a year or no, and a summer will be at the begozo. How much now also why in a day? Before that, no, Namne no honum, born more show attitude beer. A young people say, oh, this come message or so a cobblesome so born so. Oba or say or person name blood covenant and I'm say blood covenant then ya dia me ti me kan na ne buafu ana my friend ba kon so area mo me got na area mo me no mo ana na close pa fa boy na two screen so mama why me no man na kwa sorry na isa ko the same school ti na on my say family to them me no man na need agro and I say ba ko me guy because penny no me nini close in intino. They be no I jealous. Me call nom cry. Now wakwa kotete omumpume no tie conversation me no moody. Do ana joke bear one. But me a from war. No ako mu fie say okwa ko je ne phone ahwe me online bia me ne test. Yes, I'm see there be. They were all see you know. Mint minute at 1 a.m. now call be fear na nipan square nya minute test. Now ko ni fie now kwa say be minute test now ye nyoma Sunday. It's only ni jaye. Yeah, na me see minute na ana moja frana no person me yen. And so wanye. Ni before answer na dey we ni be gunu so no pacho mo pesa picture na me. Omuriko hospital no omu skin grafting be an omo den. For try. De me koy no omo ye manim no skin graft to twitwa me skin na chemical no angu no. See na wotie. For try. We ya usi so na see na wotie. Wo school nyina see na wotie. For try. Amu fe. See when him to say. But which one me ahwe? Yeah, fellow Ghanaians, your him-22yrs Anam, the doubting Thomas. Me wo any jesem sunku bi e de brew. Di obi a pen dachi bia no, eno ho adwuma e na oye. Se o pese wo YouTube dachi, anase wo social media handles no dachi, e perfect dia, then e baby back. Ozitech, oho e na betumi aboa wo ama wetumi advance. Na me catch you say Ozitech ombeboa ama u social media handles ni na akoso they will boost it for you. Facebook ombebusto ama Twitter ombebusto ama TikTok ombebusto ama Instagram ombebusto ama na de wo mu kra ne say YouTube no hwe eba no subscribers ombebusto ama eba no followers ombebusto ama eba no watch hours and also ombebusto ama yes say drop baby I wanna know na so obi san subscriber e sign add up umpewe na upede kaya moto manaze de na me catch us omumpe so making money ewo social media handles no say for YouTube or social bia social media handles na de me say Ozitech and the beboa ama we making money ema wo nyambo every month bia you make money I bet me a sustain you abrabonum ombema wenya from 0 viewers to a million umpewe na opede kaya moto mbium se wo pe Ozitech echira kwan a enye rira kwan kra ma me fa number no ntubia se de be ya betuna from na opese wo kosua anase opese wo boost social media handles na oni omu bedi bia 0598 697619. Me repeat number the amount 0598 697619. Ozitech na or say you make money every month. Video ya kwakwohwe ye hu me say ya buy we extra ni sem kwan ye fa so ya branche edi ni juma nyina enkwakwo wie che krampo sanso de kohwe obi enipa anye o enipa enye entikan hunu say sa dia odi be ye enipa papa no fa ya aboa ponche papa anase kraman papa no na mfa so ewo so ya dia wo hia mo abonta bom samara ne frem him-22yrs